No te ata hāpara nei whakamaharatia ai, te parekura nui I Kākāriki e ono tau ki muri. No te tihema, 2019 I hūai a Kākāriki. E whā te kaumā whitu tāngata I runga I te puia, he tūruhi, he kaimahi hoki no White Island Tours. I te mutungi ho, e rua te kaumā rua ngā tāngata I mate, ko tētahi o ngā tū pāpaku kāri I kitea, ko tō Hayden Marshall Inman. He tamaiti, nā tangaroa. Tēnei tara ta hupaka mai maharatanga mo te pahūtanga o Kākāriki. He rau maharatanga ki te parekura nui o Kākāriki. He maumaharatanga a tāhua ki te hapori. Kia hui mai ia tau. Kua ono tau mai anō I te pahūtanga, me te ahai ngau tonu ana te mamai I ngā whānau me te hapori. Never goes away either, eh? Although it's sort of been 6 years, it still hurts and it's still there. This is a very significant day for me personally. Being here, staying connected with families where possible. Sometimes we've had families who've come out to New Zealand just for this day. I te tekau mātahi meneti mai I te rua karaka o te iwa o tihema 2019 I hu a Kākāriki. E whā tekau mā whetū ngā tāngata I runga I te puia, he tūruhi, he kaimahi hoki no White Island Tours. Kai te rongo tonu te taumahatanga e nā tiawa ko te mahi tūruhi, tētahi kua aukati, a ngā haerenga ki runga I Kākāriki, ko kore tērā I tēnei wā. Anyone that goes through any sort of grief usually does it alone. They don't get the support. But, you know, Ngā Reo were wrapped around us and Whakatane wrapped around us. So, and the whole nation did really. So it's humbling. I te mutunga iho e rua te kaumā rua ngā tāngata I mate, ko tētahi o ngā tū pāpaku kāore I kitea, ko Hayden Marshall Inman. He tamaiti, nā tangaroa. When we go out there, my daughter writes a letter to my brother every year and puts it under a rock, leaves it there, and every year we go back, it's still there. So it's pretty nice, it's pretty special. Me te aha hei tā Mark ko te kōingo nui o ngā whānau, kia whakatūria tētahi pou whakamahara I te rua te kaumārua I hinga I te parekura nui. It's a process and it's making sure we are culturally sensitive around where it is and how it looks. So we're just being guided by Ngā Reo at the moment. E wai anō, kei roto I te pauri, te māramatanga, e whiti ana, moko nui ārangi, Haere Huka Edmonds, Pūkāia.